Esibonga baba. Cyclone Ukhuluma kakhulu nje. Cyclone waDlamini. Dlamini nginina usichazele ngalesigameko la. Kwendekani? Bengingekho nami kahle hle keja nje bathi balwela lapha ngaseThingasi. Base lejayele yabaleka ntanga la egedini. Nasibuka usidazi la jomba kade weligede ngoba ingadi yalichamuka khona idanga la. Ngoba lasebusuku wakhanza vele sekashonile la. Ngala patrol. Bekubani isikhathi ebusuku makwendeka lesigameko? Nabachaza bathi ngathi kula kubo 10 level. La kulelcha. Sathi ukuthi ngala kubonda bamshashana. Ngoba noma liphuma esikoleni liphuma lihambe libheke nakusafuna. Makasafonza. Wobe kafundza la esikolweni. Ngifundzela esikoleni ngicela still. Mhlambe manifike ekseni nakhanza simo sinjani ngoba wena ungene ekseni? Bebathukile bebashaqekile bebakhona nengabakhanza sebafikile. Ngakhanza sithule into bengadela. Wasikhanza lesithumbo wena la. Asikhanza lesithule. Bekagwazwe ngakuphi? Bekagwazwe la ngemuva eManceba la mthu. Ngitulu ngesencele. Maniva athi ngibani wakabani? Ngibitelaka. Lo bayashonile. Ngilindo kuhle Hlatshwa. Cha siyabonga Nkosi.